Kinong tre ka GHEDC kilakeli da ka jingrkhe yap ang haba menteri rangba ulaong ka sorkar jela kan sam tulop no yaki district council nadu unai wing arhajar arpusan. Kilakeli hatu ka sorkar kan kini no yaki EDC haba ka executive committee haka jingelam ka seng NPP kamla ban siu tulop menta la saw phulai benai. Kilakan pat mardor yaka jingkam ngau khan jong menteri rangba ubalaong kan ka rai kan long ka ban sa kan mau shirta historic. Kinong tre ka GHEDC kila rai ban kenpat ya ka tulop jong unai wing lada ka sorkar ka pentre kam ya ka rai jong ka. Kat ba ka sorkar NPP bat ka isi NPP kisngap jar-jar mentala saw pulai benai kenti kila keno. Thala yes ngani na ba? Jekon November 7 tarik ko ni chingna state government GHEDC ne employer na dormahon gen yako historic great news nimna wa mga kaniya angadi ako de mamu takke historic kong inukcha angni nukan yode historic de jekon dalo NPP government chingna 43 months ka dormahon gija chingko kam ka ata chingni ja sutri thamna dormaha gri kam ka anisa historic de ongwa Matala nangni yan ang big pas nganina mijala thamni bako jekon anchini mandir ako manna kragpa chief minister sir Conrad ke sangma jekon November 7 tarik ni de state rang jekai janis khangpa sagni tariko dormaha mana wan ke GHEDC ne employer rang na ba salary ko gunok ni mana kana cham yakode chngade dalo ra chakna man khujawa maina nomong ba chngni dalo ja gnyok na play agitation ka anira jekon chka ja sutri gthamna dormaha gri kham ka hacham chingni dimanara ya 43 months ni pending salary ko sa ongani gaman bini agan pa khatha kode daude mamung ba agan atna man khujawa bini agan ni gitate yera na simangkura council kore state run kanani chansinga ma mai takna chansinga ni na songa kan wa ko de dau chka agan atna man khujawa maina mamung ba bisongni meeting ka ni mainu trang ko ba khuja ndimang ba jekon mijao anga tarik kode gwalengjok ni pa changna CEM EC ni oka mata ni ko mane mang chingari anga cham uno bisongba chingna deke aganata September oni de state government asongna jantian dormaha ko gunok ongpa khatha ko aganata cham uniman chinga yakon ma sinakta rongthal bate ma sinakta mai muksong na menga uko ma sinakta chinga mai badak pa mainu trang na simang ni meeting ni mainu trang dongama ni mangna chinga ba jerakode uko nikemna bebera na manakta singa chum onora na simangna chinga da ukul group meeting dong kagen uno MOU sokbagen ni mangna agana una grade mai muksong bisong na me ukudang ade dalode mamung takke ba aganat na man khujawa beben bijalo mandira ko manakragpa honorable chief minister Meghalaya ni dengthang mancha jekon wamang di Garhis autonomous district council ni isi baksa executive committee baksa jekon chachiacham ko mijalo statement unaha dengthang mancha dimi statement no yani ki angana ni ko chakna hazal gani ko pungani jodan iya bulsini November ja 7 tarik ke pete state employer rangna jetake dorma ho na apsan de district council ni employer rangna ba dorma ko gen animna CM magana beben ya kata longen namani nama leba namgen chim uba talo chinga ini kuchakeng ba agani ba kataran ko chinga mamung masia negeri iya ko rachak nak manja ini kusako chinga dalo ini gemanan chinga chanchiha chancingon jenmaan ya ko rachak nak manja maina dalo chini nangni kenyo bara ja sutri tham dalo chini dorma man gija donga wa ko sap mengani gemen ya ko mamung ko jana pagri kachang batte November jauni 7 tarik ko nisa nasimana janti state rang nak takimna district council employer na gen nani gemen ya ko chingara chaknak tamanja nasungara nasungni deman ba ya nasungni ya dau deman ja ko sotpri ketam ko ona kuchak ya chima kuchak jengya chimni akan gecha mijal statement no lakan khnaigen harum asingen chini jagni gapna me dalu chini dormaha pending just pick tham na chinga yano duk ko chakinga jagni gapna plengjok taw salbrishan nok mainjok jagni gapai geno ini gisepun ya chini nagni ki mengpa salanti chikingpa jekon mungi chinga chikya cham just pick tham di ko chinga onanga ini chinga chikya cham yani gimne mamung ba tengtot saba kurang kusaba
CM ni statement lo chika kena jaha ini men yakde kachang pati wa November jauni sa janti ungen engabako jana panik men chade rachakna manja